Sive lawo mandla ke athathwa nguSobhuza wase wawetelela kumSwati. Kumbe ngingavulela imibuto mphephethe na ukhuluma ngemedia ngakhuluma kuse ngoba yini le ngiyenda onke malanga. Maswati lamahle laba joina manje nginoSimilo ngakavila kade ngibambisene naphiwa wakanqambule ngiyabonga Msuthu. Swazi Lives Matter kuleli viki nemalanga lamancane lalandzelako sibone ukuthi it's very important ukuthi eMaswati a revisit le history yethu ya the 12th of April 1973. The reason why we're revisiting it is because it is actually not history. Siphila kuyo, yes, affect us. I've said this before. Yes, affect us. Sestelwe, yes, affect us. Namusha. Sivakashi sifokesa namhla ZweMart Dlamini from Swaziland News. Siyabonga kakhulu mlangeni. Wasichazela wasenda sativa ngathi sesiyakwati kuba insatheli journalist. Kufishane kwami ngi-appreciate ngi-acknowledge ukuthi kusuka ku-1973 a lot of our soldiers have been fighting. But recently sibonile kwekuthi eMaswati abeseseyahlangana kakhulu ngalokwendeke last year June. I don't need to go back to that story because this is sensitive kakhulu eMaswatini. I'm bringing this because Ligama Lakho will always be part of the history. Udlale kakhulu inzima nibambisene nema students nibambisene nema MPs MP Baqede MP Mthandeni labangekhathi MP Gawuzela loku exile nawo onke nje lamanye ema leaders. Ngingathanda ukuthi before nginikete P wami la ngene usochazele sive nje ukuthi how did you do it? How did you manage lokuthi ulapha wena namuhla honorishe invitation yethu Swazi Lives Matter? You are not the only journalist lebesifisa kuba nayo. Kahle kahle besifuna ukuthi ngabe nibe 3, but we had a difficulty. Bonke basitshele ukuthi ngesizathu sithi we cannot be in a public space. Ngesizathu sithi we cannot be in a public space. Really, we knew ukuthi you probably the only one or one of the few who will turn up for eMaswati. So kumpisa ke lapha embutweni wami lokuthi how did you do it? Ungathini kulamanye ema journalists because siyanzinga man sinzingani baningi ngakule side la kulabo laba independent. Mawungasichazela nje ngalapho ngosemva kwalo ngabe senginiketa co-host wami uMsuthu. Ngiyabonga Dlamini. Mphephethe angibonge kumbe njena ngingachaza ukuthi labanye bangacabanga ukuthi kumbe ZweMart kumbe igiant kumbe ukhona konke into tendeke. ZweMart uthwelwe ngeMaswati mphephethe. Kube nesikhathi lapho khona eMaswati lamanye bekafaka tindzaba lamanye ngatindlela letinye letitsite bangisekela banginiketa kudla labanye bafake kubo inbox ukuthi Dlamini udlani akasukwaba nje nampephethe. Kungako uma ngitibuka mina ngitikhanza ngingasiko lutho kulaMaswati. Lelinye liswati kumbe leniyawulati ngeFreedom Day. Labona nje ZweMart lingazange selimbone. Labona lo ZweMart lowenta umsebenzi, labuka lo msebenzi langabuki lo muntu.
aselikhuluma-ke netinhlangano temhlaba ukuthi uyathi nasingasaphothana lija nali kungashintsha kakhulu kule struggle ngoba le struggle ishoda ngemedia. Leso lona manje lelijalo uma ngilibuka kunamajala kule struggle Mphephethe nabomake labangasipopular but babambe sonke le struggle. Kungako ngiyaye ngithi mina le struggle lesinasikwenza ube popular ufuna ungathi lokhu popular because the day wathi khanza upopular wangasalaleli wangasatsheleki wangasentini you will lose it because the struggle i-foundation yaso ngulamaswati. Nangithi ngulamaswati ngikhuluma ukuthi ZweMart lo khuluma naye namhla without le support lete ngetindlela letehlukene ngakude lo ZweMart bebamcrashe bamcedzile acrashwe ngile regime wanyulwa ngulamaswati wanyulwa ngulamaswati kangangokuba Mphephethe njengoba namhla sekuthiwa ngiyintatheli ngisebenza namaphepha lamanye emhlaba netinhlangano temhlaba letinye tihleti ngicela tithi angente ema-reports mina ngiyadibuda ukuthi mbambambamba ngifike njani la ngifikiswe ngulamaswati. So ngiko-ke Mphephethe ngithi lobuntatheli bami bune-miracle ekhati because I don't understand ngifike njani la ukuthi kube nje ngathiwa sengithwele lo msebenzi longaka. I'm always grateful. Ngathemba labanye balalele labanye bariska baletha tindzaba ubone kahle ukuthi le ndzaba layilethako lo muntu ikurisk impilo yakhe but ayilethe le ndzaba lo muntu akunike angithembe ukuthi mina ngiyamprotector. So Mphephethe kumbe mase sibuyele ekhaya siyawuthola lithuba sibongele eMaswatini ngoba live lesinza live ungete wathi live nguwe nje uthwele live ungubani ngoba lento lena eMaswati kungako nanyalo Mphephethe uma ngathiwa ZweMart akasekho eMaswati angayi-identify intatheli yawo ayiphakamise ayinikele umsebenzi igijime ukhanze futhi ukuthi ngaba ngcono kuyena lo ZweMart. Ngiko ngithi eMaswati asafika esigabeni sokuthi lento ye-freedom ayayifuna. Ngiko ngithi bangakhetha anyone bamniketa indzaba bamende futhi abe lutho njengaloko labakwende kimi ngoba kimi betikhona tinsatheli lebetatiwe uthola tinsatheli bobani labanye bangilwisa vele bangafuni. eMaswati angidefenda Mphephethe noma sekubonakala ukuthi uyabona ke nyalo ZweMart bahamba naye athi eMaswati lo wethu. Kungako ke Mphephethe noma ngibhala indzaba mine ngimeka sure ukuthi eMaswati la ngithembe kangaka ngalo msebenzi uma ngiwubeka phansi ngifuna kuwushiya ngato tonke tindlela Mphephethe ngizamile ukuthi ngingawa disappoint ngoba nyalo nawubuka lokho ukuthi 2 years back bengicela bo 20 rand ngenda lo msebenzi ma donation bo 10 rand Maswati afaka bo 10 rand lamanye akakhulumi ngeke niwadi bese nyalo uyabuka ukuthi sekunjani. Kusho kona ke lokho ukuthi Mphephethe into yebantu le leliphepha lebantu laliswathi lengikhuluma ngayo lelashila leliphepha laliconnecta netinhlangano lashintsha liphepha vele laba professionally ngoba lento yacala unaMphephethe lena bengibhala nje naloko website ukubona ukuthi kumcacamedelo but ubona le content ukuthi no lo muntu uyafuna manje lokusebenza mana ude labozukana so ke ngizama lokukunika ke njengoba ngibudile ukuthi ngente njani ngiyakunika ukuthi ngete wabuta mine kuyafuna nganye langa uvulele incingo ubonge eMaswatini Mphephethe ukuthi
nangizweMart wena lese nimbekela dulu uMaswati. Nami-ke nginekwesaba ukuthi ezingisebenta laMaswati la kangendele lokhu ngiyawufisa ngalelinye ilanga umsebenzi wami ulidele ekuthenini eMaswati agcina akudemocracy, eMaswati ngalelinye ilanga ngibhale indzaba nami ngiyo-interviewa president noma-ke prime minister weMaswati la bathi khethele wona. Ngiyawujabula kakhulu ngalelo langa ngoba ngiyawathi ukuthi eMaswati acale ngikuphakamisa insatheli yawo, athi nakasuka lapho akhetha-ke uhulumende wawo konke sekwalaMaswati mphephethe. Ngikho-ke ukuthi mphephethe injalo nje indzaba yaZweMart, history yaZweMart na ungayilandzela kahle ayisiyo lengathi kumbe ZweMart ngaso usedulu kangaka. Inema-pieces nje longawa-understand ukuthi umfana ufike njani la ngulaMaswati mphephethe naNkulunkulu emazulwini asebenzisa abantu labahlukahlukene. Ngathemba sengichaze mphephethe kumbe songaniketa yena Msuthu nakukhona umbuto langafuna kuwubuta. Nkosi uyabuta kasolo lana uthi kune article loyibhalile I think yayitolo noma yanamuhla ezokhuluma ngekusuppresswa kwe-political speech. Kune article loyibhale ngeliphoyisa lelivelile la apologize kuwe because wakutorturisha some time ago, but he's reached out. Emaswati angathanda kwazi ukuthi what happened? Why were you tortured? What exactly happened, and how did you escape from that? Ngiyabonga mlangeni.